Ikizere ku mutoza ko afite ikipe yose kuko nicyo buri mutoza wese aba yifuza. Rero ubu mwabara abakinnyi Inter ifite njye nk'umutoza nicyo kinteye ishema. I giocatori che sono all'Inter sono stati tutti scelti e condivisi insieme alla società e sono fiero di allenarli. Naho Luis Enrique n'umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain afite iki gikombe cya UEFA Champions League atoza ikipe ya FC Barcelona muri 2015. Creo que como somos un equipo que está relativamente acostumbrado a jugar nk'ikipe twagiye dukina imikino myinshi ya nyuma, ibihe nk'ibingibi twagiye tubinyuramo na mbere, kandi icy'ingenzi ni uko twishimye. Oya ntabwo twakwisanga mu mico yose itandukanye kuko umupira w'amaguru ku isi wose ni umwe. Buri kipe yose ikora ibintu byayo bitandukanye n'iby'indi kipe yakora, ukagendera no kubikuranga ndetse no ku mukino wawe wihariye. Ni ibintu byumvikana ko tugiye gusoza urugendo rwacu twakinnye na Brest, ubundi duhura n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza, none reba tugiye gusoreza ku ikipe yo mu Butaliyani. Twese tuzi ikipe ya Inter domera ko ari ikipe ihangana, tuyiziho byinshi n'umupira w'Abataliyani muri rusange. Ni ikipe nziza ku mupira, biragoye kuyambura umupira. Que va a ser difícil quitarles el balón, pero que también si no tienen el balón saben defenderse bien. Un equipo muy completo. Aya makipe yombi kugira ngo agere ku mukino wa nyuma ntabwo byari byoroshye, gusa nanone byari kuri ikipe ya Paris Saint-Germain yerekanye umukino mwiza. Gusa ku ruhande rw'Abataliyani na Inter domira umukino wabo urimo amanyanga menshi, babashije gukoramo ikipe ya Bayern Munich muri kimwe cya kane, bakoramo n'ikipe ya FC Barcelona muri kimwe cya kabiri, bagera ku mukino wa nyuma. Iyi Paris Saint-Germain kuva muri kimwe cy'umunani ukarenda ugera ku mukino wa nyuma yakuyemo amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka tugaruke mu kwezi kwa 11 muri 2024, ikipe ya Paris Saint-Germain ubwo harimo hakinwa ya mikino yagombaga kuzamo amakipe 28, byarenze bigera ku munota wa nyuma ikipe ya Paris Saint-Germain itari yagera mu makipe 28. Ahangaha byari bikomeye cyane kuri Luis Enrique. Gusa uyu mugabo kuva umwaka 2025 watangira bahinduye ibintu ku mugane Burayi, batwara igikombe cya Ligue 1, batwara Coupe de France, hanyuma kandi ekipe ikaba ishaka gutwara ibikombe 3 muri uyu mwaka w'imikino kugira ngo bashimishe abanyakatari bamaze imyaka 14 bafashe ekipe. Gusa igikombe cya UEFA Champions League cyo bakomeje kukibura kugera kuri uyu mukino wa nyuma. Ekipe ya Paris Saint-Germain iramutse igitwaye yakwiyongera ku yandi makipe arimo nk'ikipe ya Nottingham Forest, ikipe ya Marseille, Borussia Dortmund n'ikipe ya Chelsea zatwariye igikombe Allianz Arena kuri stade y'ikipe ya Bayern Munich. Ekipe ya Paris Saint-Germain iramutse itwaye iki gikombe cya UEFA Champions League yaba ariyo kipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa itwaye igikombe cyo ku mugane Burayi kuva mu 1996 ubwo ikipe ya Marseille yatwaraga igikombe cya Cup Winners' Cup. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikaberuka gutsindirwa ku mukino wa nyuma muri 2020 ubwo batsindwaga n'ikipe ya Bayern Munich. Ikipe ya Inter domirayo muri 2023 yaratsindiwe ku mukino wa nyuma Istanbul n'ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Simone Inzaghi nimwe mu makipe itarigize yoroherwa muri uyu mwaka w'imikino, batakaje igikombe cya Serie A mu mikino 3 ya nyuma muri Serie A. Ekipe ya Inter domira kugera ku mukino wa nyuma yaratsinze ikipe ya FC Barcelona ibitego 7-6 muri kimwe cya kabiri. Bakaba bashaka yuko bakora amateka byibura bagatwara iki gikombe cya UEFA Champions League. Ntago ari umwaka wagenze neza kuri Simone Inzaghi, ariko kujya i Munich barabizi ko bahatsindiye. Ariko ikipe ya Inter domira mu gihugu cy'Ubutaliyani muri shampiyona yabo bagiye batakaza imikino irimo ikipe ya Bologna, AS Roma, ari nabyo byatumye badatwara igikombe. Batsinzwe n'ikipe ya AC Milan kuri Coppa Italia muri kimwe cya kabiri. Ekipe ya Inter domira kuva muri 2023 yatsindirwa Istanbul. Kapiteni wa Lautaro Martinez yavuze ko ekipe igomba gutwara ikindi gikombe. Inter domira nimwe mu makipe akomeye kuko mu mikino 14 ya UEFA Champions League imaze gukina yatsinzemo imikino yose 11, ntabwo yagize itakaza umukino kuri stade yayo. Mbere yuko bakina uyu mukino wa nyuma ya UEFA Champions League, ikipe ya Inter domira na Paris Saint-Germain bamaze gura inshuro 6, gusa muri iyo mikino yose nta mukino n'umwe uzwi ku rwego mpuzamahanga. Ibyo bakinaga byari pre-season tour ndetse n'imikino ya gicuti ubwo baheruka guhura barimo bitegura season ya 2023-2024. Iki gihe ikipe ya Inter domira yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 1-1. Ubu nibwo bwa mbere aya makipe yombi agiye guhura ku mukino wa nyuma ya UEFA Champions League ndetse n'umukino wa mbere ku rwego ruri competitive. Abakinnyi bari gushidikanywaho ikipe ya Inter domira irinjira muri uyu mukino kuva bakoramo ikipe ya FC Barcelona. Kapiteni wayo Lautaro Martinez na wundi mukino yigize yongera gukina kuko yakuyemo ikibazo cy'imvune. Ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain n'ubundi yari saison mbi kuri Presnel Kipembe. Luis Enrique n'ubundi ntabwo aravuze ko kumukoresha kuri uyu mukino.
ese yaba ari ikipe ya Inter Domira igiye gutwara igikombe cya kane cyangwa se n'ikipe ya Paris Saint-Germain igiye gutwara igikombe cya mbere cya UEFA Champions League? Byose ni ku isaha y'isa 3 Allianz Arena mu mujyi w'Munich mu Budage. Urubyiruko ufite intego yo gukora ubuhinzi mu buryo bwa kijyambere ukagira umusaruro uhagije kandi ukiteza imbere. Umva ubu buhamya wumva uko bagenzi bawe bari kubigeraho. Amazina ni Shakira Confiance, nkaba ntuye mu karere ka Kamonyi, Murenge wa Gacurabwenge, Kagari ka Nyingo, Mudugudu wa Kamonyi. Mfite imyaka 22, nkaba ndi umuhinzi ukora na tubura. Kaze mu saa yacu ya nyuma tujye kuba dusengurira Champions League uko gahunda zimeze, ariko reka mabwire yuko mugomba kuryama kuri matera za Rwanda Form kuko nizo zivura umugongo kandi ziraramba ndetse zirahendutse. Gana umucuruzi uhagarariye Rwanda Form mu gihugu cyangwa se amagaze 0782 muri Marshall Real Estate niho usanga ibibanza irusororo birahari bya miliyoni 7 n'enye n'igice. I Bugesera hari ibibanza bya miliyoni 2 n'igice.